Rus işgalcileri Xersonda 70 yaşındaki kadını öldürdü. O sokakta keteydi. Rus işgalcileri ise artilleriyanı kullandı. Ucum neticelerini yerli harbi memuriyette gösterdiler. Tükkanın yanındaki evde bir sağlam pencere bile kalmadı. Çalışkanlar dışarı çıkanda yolda kan içinde perişan kadın yatağıydı. Facianın yüz bergen yerine hekimler ilk yardımdan gelgende artık yardım edip olamadılar. Оно як бахнуло, тут дым. Мужчина выбежал, стекла все посыпались. Женщина и шла мимо труп. Второй раз вышли, тоже вылет был, и где-то рядом, видно, тоже прилетело. У мене 4-й етаж, у мене окно було чуть-чуть приоткрите. Дуже таки громко було, і посипались стекла. Вот, я закрыла окно, начала одеваться, думаю, или выйти туда вообще на площадку или что-то. Только закрывают двери, и второй раз жахну. Rus işgalcileri cebenin 5 yöngilişinde ilerleme niyetlerinden vazgeçmeyi en sıcak çatışmalar Bakhmut, Avdiivka, Mariinka ve Vuhledar taraflarında devam etti dep kaydettiler Ukrayna baştabında. Düşman Ukrayna savunucularını Bakhmut'tan çekilmesi için asker canı ve tecizat kızganmay şehrini almak için düşman şimali, şarkı ve cünubi taraflardan hücum etti. Ukrayna silahlı kuvvetleri şehrini korçalay ve işgalcilerge cehennem ateşini yaşattı. Bakhmut şehrinin karamanları hakkında Ukrayna президенті Владимир Зеленский айтып keçti. Дегеніне көре өзінің жесіреті ве жесүрлігінен Украинаға азырланып, жебеде тешебүсіні қолына алмаға Украина аскерлері ярдым етем. Ворог зараз вже втрачає стільки своїх людей, стільки своїх сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, морпеха. І наше завдання зробити так, щоб все менше знаходилось там і бажання утримувати в окупації українські території. Звільнення нашої землі – це мета, над реалізацією якої працюємо щодня. Ukrayna uçucuları da gayet muvaffakiyetli çalışa. Olar Rus işgalcilerinin bulungan 11 rayonunu ve 5 zenit raket kompleksleri yerleşken pozisyonlarını vurdu. Rus K-52 uçağı yok edildi. Ukrayna top atıcı askerleri ise 2 idare merkezine işgalcilerinin 6 kütlevi yerleşim yerine ve 2 silah mağazına vurdu. У Чаплинці Херсонської області 14 лютого російські окупаційні війська здійснили обстріл міста з метою того, щоб звинуватити та дискредитувати Збройні сили України. За словами свідків, ракети летіли з південного напрямку зі сторони тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим. Kırımlılarını Rus işgalcilerine kan vermeleri için zorlaylar. Ukrayna baştabında bildirgenlerine göre kütlevi kan aluf merkezlerini Ahmedjit'te teşkil ettiler. Andan Kırım'nın kan keçirif merkezlerine dağıtacaklar. Gönüllü mecburi donorlarını işgalciler devlet müesselerinden ve adi vatandaşlar arasında yapkan teşvikatlar neticesinde toplay. Ukrayna baştabında kaydetkenlerine göre işgalcilerinin bu kıbı aşıkuvları cebide büyük gayıplar ve yaralılarının miktarı çok olganının bağlı. Bunun beraber işgalciler kan aluf merkezlerini de Rostov, Belgorod, Voronezh vilayetlerinde de açmağa mecbur kalam. İşkence yaptılar ve Xerson vilayetinde Ukrayna partizanlarını idare etkenini itiraf etmeye zorladılar. Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin Slavutich gemisinin kapitanı Oleksiy Kiselov özünü karalamadı. Bu cuma günü Janko'nun işgalci mahkemesi ona hukum çıkaracak. Bu haqda advokat Alexey Ladin bildirdi. Prokurorlar ona 10 yıl hapis cezasını talap etti. Onu Noman Çelebijihan adına Kırım Tatar taburunda iştirak etkeninde kabahatladılar. Bunun beraber işgalciler onu Xerson vilayetinde Rus askerlerinin tecizatlarını patlatmakta da suçladı. Несмотря на жесткие пытки, Алексей Алексеевич Киселев не оговорил себя, не дал какие-то ложные показания, а напротив пояснил силовикам, что он этого так не оставит и будет добиваться того, чтобы их всех привлекли к уголовной ответственности. После чего, со слов Алексея Алексеевича Киселева, и мне нет оснований ему не доверять, и родилось это дутое уголовное дело. То есть просто-напросто силовики пытались скрыть свои преступления.
Рус ишгачылары Алексей Киселевны кечкенсене язнын сонында Херсон вилеті Геническ шерінде тұтты. Ерлі оқып юртының мағазында оны электрикнен ішкенжі яптылар. Бір хач вақыттан sonra оны Ахмеджетнің ФСБ идережілігіне кетірділер. Қабырғалары қырылғаны үшін тибби ярдым істеген еді. Ама русларының адетінже она редетілді.